Ajuka Josias ow'emyezi mushanju n'omwana w'omwami Sande Benjamin n'omukyara we Orichereza Hilda abakatunga rutoto omu district ya Rubirizi ogwa kazarwe 2016 by'okwezi kwa mushanju k'omwaka oguhwire kandi akaba ayine amagara marungi bitu kwihobwo akatandika kunyangarra akabanza yatwarwa ah'irwariro erya Ishaka Adventist Hospital aho bamusindikire ah'irwariro erya Holy Innocents Hospital nuko kohereza bwa Mbarara Regional Referral Hospital abamushabire kweyongerayo kuza Murago aho bashangira yino burwire bw'omutima kunabire muzire tuherezo kwezi kumwe natandika kureba nahisa munonga narira narara tabyamire so kunabire mwereka nk'abantu bangira ngo bundi n'endwara z'ecyaro inkurite obunda ine kafuba ibyo nabyo naraguza konka byayanga okwisa ahinjirire ntapana reka ndeke by'ecyaro imutwaro mu igwaro bwa nyuma yo kumwihisha ko mu Irora Adventist Hospital apire nkusaba ne kugira ngo buri muntu wena futandikirombe ambata kabitu ombateje kibitu ba MP bo tubona na buri muntu wena obana umuzire buri muntu wekikacona kugira ngo atwatireho kugira ngo tubase kutwara go mwana aheru nabase kubona obuzanja nk'abandi narira takonka je nayonka ibera rirekura mbwena inobusasi abo bwahatane betenga miliyoni 9 okutwara omwana wabo India okuza kushemezebwa kandi wako bayinobhwezo bwona no basa kuburabya ahasumo 0766 anna mushanju 8905 ningashi 0741 abernina nkaga ni 3 anana mukaga gasha kwa Onesimus Ndyanabo.